Ok ljudi, kao što možete vidjeti po naslovu videa, prestajemo snimat zauvijek na YouTube-u, žao mi je, ali jebi ga, šta je tu je, tako da, žao mi je. Šalim se ljudi malo, dobrodošli ste u video, uglavnom samo da vam odmah najavim, prestajemo snimat, ali live-ove, ne videe ljudi moji, samo live-ove. Ostanite do kraja videa, zašto prestajemo snimat live-ove, na koliko dugo, šta možete očekivati drugačije na kanalu, tako da ostanite do kraja videa, obavezno. Prije svega, lajkujte ovaj video, subscribe-ujte dole i podijelite ovaj video svugdje po svim društvenim mrežama, puno bi mi značilo da izgrmimo dole podršku, da jednostavno što više ljudi ovo vide, jer ljudi moji niste spremni šta se očekuje na ovom kanalu, a samo mogu reći da ćemo tako brzo doći do 100k, jači nego ikad, a ljudi vi se spremite, razvalite dole like i svatko ko učini to, nek se javi dole na Instagramu, to jest nek se javi dole u komentarima, ostavi vaš Instagram link ili vaš tag Instagram, možete slobodno spamat, bilo to 100-200 poruka, slobodno spamajte dole u komentarima, a nekoliko pobjednika će dobiti random account koji će ukačiti na Instagram story. Spremni? Tako da sad idemo na video! Pozdrav svima i dobrodošli u moj novi video, kao što ljudi možete vidjeti po naslovu ovog videa, ljudi moji, prestajemo snimat zauvijek, odnosno ne baš zauvijek, ali prestajemo snimat na neko malo duže vrijeme live-ove, znači do tada možete očekivati svaki dan vide u 19:00, znači u 19 sati svaki dan novi videi na kanalu. Sad ljudi moji, zašto prestajemo snimat live-ove? Gle, buraz moj, ja sam zadnjih pa sigurno 4-5 mjeseci snimao svaki dan za malo live-ove i išlo je to odlično, po 3 sata, tu je bilo po 2, 3, 4 tisuće pregleda i to je sve bilo odlično, sve više i više smo se grindali, ali ono što je bilo užas to je da nisam imao onda vremena za videe, jer sam ja 3,5 sata snimamo live-ove i nisam toliko imao vremena za videe. I odlučio sam ljudi moji, pošto u zadnje vrijeme, zadnjih mjesec dana mi je skroz pala aktivnost sa live-ovima, znači ne mogu preći onak 40 ljudi, ok, hvala ko bi rekao koji me raidao, koji sam dobio 350 sabova, bilo je više od 190 ljudi i taj live ima preko 3,5 tisuće pregleda, što je stvarno nevjerojatno, da ljudi moji, onak, nikad nemojte odustat, ali da, do tada možete očekivati svaki dan nove videe. Pišite u komentarima kakve videe da snimamo, očekujemo nove pjesme, znači na 50.000 subscribera, nadam se da ćemo u roku od nekoliko tjedana, znači u roku od 2-3 tjedna, čak i ranije, preći 50.000 subscribera, planiram napraviti jednu pjesmu koja će se zvat, neću vam još reći naslov, reći ćemo kad se bližimo negdje 50.000, tad ćemo sigurno napraviti live, uglavnom napravit ćemo live, to jest gdje ćemo čeka 50.000 i gdje ću vam reći točan naziv pjesme i pustit ću vam mali referen pjesme. Uglavnom ta pjesma će biti onak hit, znači ima da bude hit, baš ono quality content, baš ono quality pjesma sa quality spotom i sa quality tekstom i onak full mikrofonom, sve ono ozbiljno, buraz moj, tako da stvarno ono, ovaj put sve legit, nema šanse da ću ovaj put snimit neko sranje i ima da roknemo u trening, buraz moj, tako da obavezno lajkuj ovaj video, inače će ti doći doma nešjače. Inače da, bilo bi zakon da nam Gala Sandale tak neki youtuber da nam bude u pjesmi, tagirajte ga slobodno po društvenim mrežama, ja ću ga naravno pitati ako želi, to bi bilo ekstra, ali da ljudi moji, od mene možete očekivati svaki dan videe, svaki dan u 19:00, bit ćete objavljeni na Instagramu, na Discordu, na Facebooku, na YouTube zajednici, gdje neće, znači da imate 50 milijuna obavijesti kad će moj video, kad će onak moj video, jednostavno spremam toliko kontenta, ne samo Fortnite, svakako kontenta da svi mogu gledat moje videe i nadam se da ćemo tako vratiti aktivnost, uključiti notifikacije pod subscribe buttona i svakako ćemo ovih putem pomoći do 50.000 ljudi moji da što prije izbacimo pjesmu, neka mi se javi na Instagramu, ja sam rekao dijelit ću što više Fortnite nagrada, ali da se prebacimo na live-ove. Zašto neće biti live-ova? Gledaj ljudi moji, zadnjih mjesec dana kad je prestala škola meni aktivnost sa gledateljima pada, vjerojatno su se ljudi onak kak da vam to objasnim, ono prezasitili live-ovima, ono svaki dan će biti isto, svaki dan iste nagrade i to. I odlučio sam da jednom tjednom bude live-a, to svaku nedjelju da izađe jedan live stream, to će biti ujutro, to jest negdje oko 13 sati ili 14 sati live stream u nedjelju će biti, svaku nedjelju live stream, a do tada od ponedjeljka do subote videi i to će biti dug live stream od 3-3,5 sata gdje ćemo vam dijeliti preko 20-30 nagrada koje vam inače dijelim tijekom tjedna, to je diljem tjedna, ali ovaj put ću vam podijeliti u live streamu. Tako da očekujem, jer sam se tako grindao svoje 3-4 godine YouTube karijere pomoću videa, pa se nadam iskreno da ćemo se vratiti tako pomoću videa i da ćemo vratiti sve to
nalaziti nove sponzore, partnerske mreže i puno toga, da ćemo vratiti tu monetizaciju, da možete mi donirati preko super chata i da konačno ubacimo membere. Onak, puno toga možete očekivati, onak sad malo ozbiljnije i stvarno ono, istraživat ću dosta toga preko svog iPhona. Neš jače flex, brate moj. Uglavnom, uskoro videi s autom, nadam se, ono, krenuo sam sa vožnjama i sve, tako da, ono, svaki dan videi u 19:00, live-ovi u, znači, 13 ili 14 sati svaku nedjelju. Sve ćete biti obavješteni na svim društvenim mrežama koje možete zapratiti, link u opisu. Neš jače, najjače reklamiranje ikad. I da, ljudi moji, ono, gle, ovo je obavještajni klip da smo prestali snimati live-ove svaki dan, da će live-ovi izlaziti jednom tjedno i sad će ovo clickbait klinci doći, joj Leo, neko si ti clickbaiter, brate moji, ljudi moji, morao sam vas nekako obavijestiti pomoću naslova i pomoću thumbnaila, da kliknete na video, ja se nadam da hoćete i da zapravo pogledate do ove minute klipa, ako pogledate napišite u komentarima LMAO, tako da eto, gle, htio sam vas obavijestiti da će jednom tjednu izlaziti live-ovi, a svaki dan videi u 19:00, iskreno nadam se da ste spremni jer tako sam se uvijek grindao pomoću videa i da, slobodno mi pišite kontent u komentarima ili na Instagramu jer očekujem puno kontenta, imam ono stvarno puno kontenta, ono shit kontenta što je najjače i očekujem ono da ćemo grmiti, evo i na TikToku ću sad početi nešto malo snimati to da grindamo, da što brže dođemo do 100.000, onda nakon 100.000 do milijuna i da izgradimo najveću familiju ikada, da ja zarađujem od toga, da pretvorimo posao u neki biznis i da vama mogu pokloniti što više, znači ono, gle, ne snimam ja YouTube zbog novaca, iskreno da vam kažem, ja snimam YouTube iz zabave jer ono, volim to ono što radim i izgraditi nešto veliko, neki biznis, nešto. I uz to, naravno, vama pomoć nekima koji nemaju, na primjer, ne znam, da mogu nekad donirati u humanitarne svrhe više, da, na primjer, dođete u live, igramo 5 puta customer u 10 eura i tako to da vam malo poklonim, kužite. Jer ono, znam da je danas problem sa financijskim problemima, da roditelji ne daju kupiti V-Buckse, da se ono boje da se ne skemaju kartice i tako. Gle, ja ću vama donirati koliko mogu i zato ćemo raditi jednom tjedno live-ove da možemo jednom tjednom barem za sad odigati 10 eura na Paypalu, 1000 V-Bucks da vam poklonim Fortnite akaunte neke malo jače, reklame nekima moderatore da dijelim, ono, vidjet ćete potpuno drugačije stvari i ono, puno kvalitetnije i puno jače i stvarno taj grind do 50k će biti ono, ovak da vam kažem, znači mora tak biti, tako da slobodno podijelite stream, slobodno me okačite na Instagram, ja ću vas naravno repostati, iskreno nadam se da ovo snima, ok, snima i kosa mi je užas, ali jebi ga. Da, uglavnom počeo sam i vježbat, evo da vam iskreno kažem, ono, autoškola, vježbanje, sve se tu nakupilo i bolje mi nekak video snimiti, ok, ono, snimim video za 20-30 minuta, smišljavam temu, content, onda to editujem nekih sat vremena i tako, gle, bolje mi je nekak video, jer ono, ljudi moji, grinda se svaki youtuber pomoću videa, ne pomoću live-a, pomoću videa. Naravno, vidjet ću još, razmislit ću, to ću vas se obavijestiti na YouTube-u, da li ću slučajno streamat na Trovou, gle, ja bi streamao na Trovou, ali ne znam kak bi bilo. Tako da ćemo vidjeti, ljudi moji, ali znam da će biti jedno tjedno live na kanalu, a da će biti sve ostalo svaki dan videi u 19:00. Sad kakav content ima tu Fortnite, content ima tu prankova, ima tu challenge-a, ono, ima brutalno puno toga i stvarno ono, content će se bazirat, ono, nevjerojatan, ono, da bude dostupan gledateljima od 2 godine pa do 69, neš jač. Tako da, ljudi moji, nadam se iskreno da ćete uživati sa mnom, svako ko će mi pomoći sa lajkovima, sa subscriberima, sa šeranjem, nek mi se uvijek javi na Instagramu. Ja, evo, danas ću staviti na story navečer tko mi podijeli video i tko lajkuje video i ko se subscribe-uje na kanal i ko me okači na story. Jedan pobjednik će biti Fortnite akaunta od 1 do 30 skinova. Tako da, slobodno sudjelujte, to će biti u 8 navečer ili u 9 navečer taj giveaway i vidjet ćemo zapravo ko će pobijediti. Eto, tako da ćemo svaki dan za malo raditi takav giveaway na Instagramu ili na Discordu, slobodno sudjelujte, ono, nemojte da mi sudjelujete, braću, inače gledaj kak sam svi, brate, najjači. Tako da, eto, šta da kažem, uskoro kupujem novi miš, znači obavezno mijenjam neki miš na Logitechu ili tako da postajemo tryharder u Fortniteu i budete vidjeli koliko ću se grindat u Fortniteu, onak, jednom, ako izlazi onak jedno, znači, jednonedeljno live, buraz moj, grindat ću se u Fortniteu, bit ću najjači.
Tako da eto, nadam se iskreno da sam sve rekao, ono, auto mi tamo na parkingu kad položim videi s autima svaki dan, do tada možete očekivati shit content, neš jače, ali da, bit će i vlogova, bit će i svega, slobodno pišite u komentarima detalje, uglavnom svaku nedjelju u 13 ili 14 sati livestream, znači ovu nedjelju u livestreamu ili u 13 ili u 14 sati, vjerojatno u 13, a do tada svaki dan video u 19, ostavite like, ostavite share, znači podijelite video, subscribe-ujte se na kanal što više, pomozite mi do 50.000 da izbacimo tu najjaču pjesmu, da uđemo u treninge, da vratimo aktivnosti, da izgrmimo, braćo moja. Tako da like, share, subscribe, a mi se vidimo svaki dan u novom videu i jednom nedeljnu live. Hvala svima, srce za sve, volim vas najviše na svijetu, a mi idemo jači nego ikad. I slobodno komentirajte dole u komentarima, spamajte vaš Instagram i to je to. Ljudi moji, čao!